vaenga o le tau le whawhonga mai fo i pa ia manu si tātou atu nu. E le ngata fo i leo puleanga Samoa Katoliko pangu. Ia, o le ua matou iei nei le lau mua Marist Francisi, Sangatu Francisi nei le pua. Ia atoa i fo i ma le matou aonga. Ia, o aonga whātaitai, Mary the Mother Montessori. Ia nei aso ma le tapenanga fo i lau mua nei. Awa ane le sua tu fo i o le tamatai pule. Ia Jubilee. Ia whapea fo i nona soa tau ia tifa Lili o le vau, whanene. Ia malu lava lea i le sua matou chaplain. Ia le sunga fo i la fionga fo ia pātele Andrew. Ia, o le pa ia lava lea ia li ima tamaitai fo ia onga. Ia whapea fo i alo ma whanau. Ia o whapea nao na uta wina i tonu lau mo nei. Ia nei a onga o lo iei nei le pua, tonu le whangaloa. Ia o lo whapea nao na o wina i alo ma whanau. Ia o se tasi fo i o lalai tonu le tātou a onga whakatoliko. Te puleanga Samoa pangu. Ia o le neila aso ma le whaamoe moe. Ia o whataua ina o se tasi fo i o tusi sa whapea nao na tusi ina e lana fionga i tamapa ia. Ia po o tamapa pule fo i o le Ekalesia Katoliko. Neila aso lewa matou tamawhai. Ia e whaalau tele ina atu nisi o fufuanga fo. Ai mesel tapenanga le aonga. Ia mo le whaamoe moe o loma nei. Ia mati lo na aso sfufitu de masina nei. Ia matausanga nei lo afe lo tolu. O le whaamoe moe ia na afua mai o na se tusinga. Sa whapea na o na tusia ele. Tamapa ia Pope Francis. O tamapa ia lo iei temi nei whamaila na mau. Ia, o le whataua ina o le lalolangi. Ia, o le tātou no fuanga le tu mau. Ia lo whapea nao na tātou au mau ai le ni lalolangi le tu mau. Ia o lona lava mau o tele le afianga o si o tātou lalolangi. Ia pe ona lau si la fia fo e si o tātou atu nuu ia mātu nuu i whafo. Tele o suinga ia manisi fo i o tūlanga lo whapea nao na pangatia i fo i si o tātou lalolanga nei ma ua vele ma fuanga. Ia ua whaale tonu ai ma tele suinga o le tau ia ato fo i manisi o atu nuu. Ia ua whapea nao na whaale tonu ia tūlanga waitau mafa ia ma vaenga si o manga. Ia ato ai fo i ma le tūlanga le i ngata i whali. O nisi o tapenanga sa whapenao tapena ila mo nei. Ia sa whapenao na o mai fo i vaenga le EPA. Ia le Environmental Protection Agency. Ia tanto malo. Ia mga to whasoa mai fo i. Ia nisi fo i o tūlanga e ao na tapena pena iai ia le ngata i le lau mo nei. Ia e whapea fo i alo mo whanau. Ia o lumana i leo Samoa. E whautua mai ei. Tūlanga lava leo le lapisi. Ia o le lapisi numero tasi leo lo afia ini tātou le te mili nei ia o mei o ta o plastic. Ia lo whapea nao na whaleanga ina i fo i si o tātou atu nu. Ia meise lau whanua. Ia o morisi la fia. Nei lava fo i lapisi. Ia e i uma lava i le ngata i whali. Ia o le ala fo le nao lo tamawhai e fo i lea vaenga ta ua o tātou whainga malo. Ina ia whama mai atua whali, ia ai mese o luma whali. Ia o si o tātou atu nu. Le ngata i ngarue ngā whaatino i tua i ainga. Ia whapea fo i ala whanga. Ia whapea fo i toni a onga. Ia fo i manatu tātou pule anga. Ia se awala lei fo i le ati na e o si o tātou atu nu. Wa mata atu i lalo yalo ma whanau. Ia o ina mātua. Ia pei lawa leo produsi. Na wa o ta matusa i maunana. Ia o mātua. Ia ele to te ese ai lava. Ia o nisi o fufuanga ia pe ona o mai fo i le vaenga o le land grant. Ia sa whapea nao na matou whasoa fo. Ia e tusai fo i o vaenga ia o whataua ina. Ia toi fo i o tātou tangata Samoa. Ia toi whai o whatoanga. Ia matatou ina lava ia mea ai e maua mai o tātou lau ele. Ia wafo e soi fo malo no ina. Ia e mese fo i o tau fia o nisi o vaenga o
o mea ai tau mafa ia po nisi fo i o mea lo whapenaonga o sia mai atu no umau. Ia lo mawhai ona au mai tonu si o tātou atu no. Ane alai ei ia nisi o vaenga o umana tāpena ina pe ona ei ia whatoanga ka pisi, ia o tamatu, ia whapea fo ia kukama, ia o la tisi o vaenga umai ia sa ngalurua ia lo mawhanau. Ia wala mafo i tāpenanga o le nei whanau moe o le autu sini o le nei vaenga. Ia mawhai ona tau fia le o mai o tūlanga ia o plastic ma me whapena me atu no mau. O sila fia o nisi nei o tele o loa. Ia mawhai ona o mai tonu si o tātou atu no. Ia atau no mai fo. Ia mana o miona tu i tonu o pepa i ila ia. Ia po plastic fo. Ia ona au wina mai le tonu o tātou atu no. Ina ia mawhai ona whaatu mawina le lei a tidi o nei fo o loa. Ia mo le umi, i se teimi umi o lo whapena ona au wina mai tonu si o tātou atu no. A mawhaila e tātou atu no ona toi fo i vaenga ia o le toi tato ina o tātou lava ia me ai tau mafa. Ia e tātou nunga e le mawhai ona toi o mai ia tūlanga o la pisi nei e mawhai ona whaaleanga ina i o tātou lau whanua. Ia e nise fo i o tātou ngā tai whali e ona pai atu si teimi o solo. O tele lawa nei la pisi, ia o atu lawa i tātou ngā tai whali. Ia, malesi vaenga, ia o mea umanei a o ina whatama ia. Ia pe susunu ina. Ia o vaenga la na o a fia i lo le tātou vaenga leo le tātou climate change. Ia pe ona lausila fia. Ia o iei whaamaumanga scientisi ia po i lātou fo i ata mamai. Ia o mawhai ona lātou whailoa mai. Ia o a mata ona whaale tonu le afu o laulangi. Ia po le vaenga leo o whapena on pui a mei tātou e mai le whela o le la. Ia afua mai la i vaenga la nei. Ia o taavale, ia o kesi a vea ma asu. Ia pia whatinguina ia veo inga o tangata. Ia le ngata fo leo sumuina pepa i ila. Ia o plastic o me whapena. Ia ona o atu le ilunga le ea. Ia e mwhai ona whaaleanga ina ia le tūlanga o le afu le lalai. Ia ma pepela i loa ia nea sio tātou lalai nei. Ia e peon sinifia. Tele lava suinga o le tau. O ia i nei tātou. Ma ua tele na afia i fo i le ngata sami le pepela telo le la. Ia o whaamau fo i le vaenga le ngata i whale. O tele fo i nisi o fingota o le mawhai o na toi mawaina e teimi nei ia ona o le vevela fo i o le ngata i whale. Ia matulanga whapena o whatama ia e fo i amu manisi o vaenga. Ia mawhai ona o whanga ia ia ma fingota fo i o le sami. Ia, nei la aso se ta mawhainga le na mo nei. Ia ma wafo i le whaamoe moe. Ia o le talaina po talame o lo fufuaina. Ia mo le masina o mati. Tonu stemi o luma. Ia, toi wha zoa atili atu, ia ma wha so atu. I nisi fo i o fufuanga. Ia o la ata pena atu iai le lau mo nei. Ia ua fo i le wha moe. Ia o se tala atu le nei vaenga o tai au. Ia, whapitai mo le manoa. Good morning, it's Halifa. My name is Happy Julio. On behalf of the faculty and the students here at Marist and Francis, I would like to welcome you. Right now, we are learning about Laudato Si. I think it's important that you know what Laudato Si means. It means praise be to you. Laudato Si is a book written by Pope Francis on caring for our common home, which is Earth. Right now we've been working with our students, teaching them about taking care of the planet, ways they can improve their lifestyle. We've been working with them on gardening, recycling, cleaning up, picking up trash, teaching them about chemicals that can harm the earth, and not only the earth, but themselves. So into the meaning, Laudato Si. So what Laudato Si means is taking care of our common home and loving thy neighbor. The causes that are happening in the world right now to be caused by Laudato Si
is that the ozone is getting damaged, the ocean is getting polluted, and the air around us is getting polluted. So what we did for Laudato Si was picking up the trash and doing plantation. Laudato Si is really about like taking care of everyone and taking care of our environment, because in the future that will matter to our future generations. We've been picking up trash, spreading the word about like cleaning up our environment and doing everything we can possibly can about helping the environment. Tara falava malolo se fo manuia, wala o tuma fai fi matala atu, e rina Laudato Si, o se wala na mato suani ai, e nei mea la tau Laudato Si, o Laudato Si, o se fe au le mai le e tamapa ia, me fe mai, tātou tausi, tātou pui pui lo tātou lau ele ele, ona ua amata, ona sui, la wala na mato suani i le Laudato Si. Na whai le mato whatoanga i whala au einga o tawha le mato library. Na mafuanga na whai le mato whatoanga. Na mato whai e susuani i Laudato Si, whaatino i tangata ma tamaiti le nei aunga. Ma le mato atu nuu, le mato ngofie ma le maanaya pe whapeo le tato pui le tato lau ele le nei Laudato Si.